nyuma yaho bamwe mu banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahagurutse bagatangira kwirwanaho muri iki gihugu nk'uko byagiye bitangazwa n'ihuriro rya FCM23 kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Hakomeje kugenda hagaragara umubare mwinshi w'abantu batandukanye bakomeje kugenda biyunga kuri aba banyekongo, by'umwihariko rero hagiye hagaragara abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye cyane cyane n'abakorera Republika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina bagiye biyunga kuri M23. Kugeza kuri ubu ngubu kandi amakuru aravuga ko hari umusaza w'imyaka 61 wamaze nawe gusubira mu gisirikare kugira ngo arwanire bene wabo b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni mu gihe kandi M23 ngo yaba yatangiye gukora amasuku mu ndiri ya FDLR, by'umwihariko rero nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ndaza kukubwira ko kandi nyuma y'uko MONUSCO ishinzwe kurekura abasirikare barenga 800 mu mujyi wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO nayo yagize ikisubiza M23 yishinja kurekura rwihishwa FARDC na FDLR nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Nta handi rero ushobora gusanga amakuru izewe kandi agezweho, akaba ari ku muyoboro wacu w'amakuru. Jya munsi iyo video rero ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, umara gukandaho rero uraza kujya ubona notification zikubwira ko hari inkuru isohotse by'ubwa mbere mu kuba wabona amakuru yacu 5 kuri 5. Mukande kuri subscribe hanyuma tubane mu biganiro bitandukanye. Umusaza w'imyaka 61 y'amavuko aho zari umusirikare wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Sebimana Muhasha Enoch yatangaje ko rero yagiye mu ihuriro AFCM23 kugira ngo arwanye akarengane abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagirirwa. Uyu musaza kandi witwa Sebinama ukorera mu mutwe wa Twirwaneho uri mu ihuriro rya AFC. Uyu musaza yasobanuye ko ishyaka ryonyine rero ari ryo ryatumye yumva ko akwiye gutabara aba banyekongo. Yagize ati rero mfite umuryango wanjye umeze neza, ntabwo mbuze amata yo kunywa cyangwa icyo kurya, ahubwo ni ishyaka ryatumye numva nagaruka rero gutabara, kandi ntabwo naje gupfa naratabaye. Ikindi kandi Sebinama yasobanuye ko rero yabaye mu gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1996 kandi ko mu gihe rero yari akirimo yabonaga kiribo ivangura, kuko rero hari ubwo bagenzi be rero bamubazaga niba ari umunyekongo koko. Yagize ati nibuka ngewe igihe twari ituri za Kabamba twize ndetse twigeze kwicara umunsi w'isoko, rero abandi basirikare barambaza bati wowe se ko uvuga ko uri umukongomani muri iri soko urabona usa nande? Ko rero nabuze igisubizo, nababwiye ko rero nsa na Yesu, kuko rero nabo ntibasa na Yesu. Yavuze ko rero kuba ari mu myaka 61, ikindi kandi avuga ko rero yari mu myaka yo gufata ikiruhuko cy'izabukuru, ariko kandi ngo bitamubuza kurwanira igihugu cye, cyane cyane rero gutabara abakomeje kwicwa n'imitwe ya Wazalendo bazira rero kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati rero mfite imyaka 61 y'amavuko, kugeza kuri ubu ngubu rero nakabaye ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko mu ntege nkeya zanjye mfite rero mu mubiri ngomba kurwanira igihugu, nkwiriye kugitabara nk'uko uyu musaza yabigarutseho. Sebinama kandi akorera mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo byiganjemo rero abanyamurenge nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. M23 yatangiye rero gukora amasuku mu ndiri ya FDLR. Umutwe kandi wa M23 amakuru avuga ko bamaze gutangiza operasiyo gukora amasuku mu duce twegereye parike ya Virunga, akaba ari uduce rero twifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero mu duce M23 igenzura. No operasiyo kandi M23 ngo yatangije kuwa mbere ku itariki ya 14 Mata 2025. Amakuru kandi avuga ko iyo operasiyo yahuriranye n'igikorwa cyo gukora umukwabo mu bice rero bikekwa ko byihishemo abarwanyi ba FDLR ndetse n'imitwe ya Wazalendo. N'uduce kandi turimo akitwa rero Mutahu gaherereye kuri groupement ya Kibati ho muri territoire ya Nyiragongo, ndetse rero nakitwa Rusayo. Duce kandi twombi by'umwihariko dusanzwe ngarindiri y'abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi avuga ko muri uriya mukwabu M23 yaje gusenya inzu rero zihishagamo FDLR ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo isanzwe ifasha rero ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23. M23 kandi yatangiye operasiyo yo guhiga bukwara abarwanyi biriya mitwe nyuma y'iminsi rero bagaba ibitero shuma mu duce rero M23 igenzura. N'ibitero kandi birimo icyagabwe mu mujyi wa Goma kuri wa gatanu rero ku itariki ya 11 Mata 2025 nk'uko bikomeza kugenda bigaruka. Gusa rero M23 ikaba yaje gufata icyemezo cyo guhita itangira gukora amasuku no gukora umukwabu mu ndiri rero iyi mitwe yose irimo FDLR, Wazalendo ndetse rero ikindi kandi
akaba ari bamwe mu barwanyi bakomeje kugenda bagaba udutero rushuma ku mutwe wa M23. Umutwe kandi wa M23 urashinja ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO kurekura abasirikare babarirwa muri 800 bo mu ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babuhungiyeho kugira ngo rero bahungabanye umutekano mu mujyi wa Goma. Kuva muri Mutarama muri uyu mwaka mpera zawo nibwo umutwe wa M23 wigaruraga umujyi wa Goma. Abasirikare rero barimo aba FARDC ndetse na FDLR barwanaga nayo bahise bahungira mu kigo cya MONUSCO kiri muri uriya mujyi. Lawrence Kanyuka rero uvugira umutwe wa M23 avuga ko rero ubwo wafataga umujyi wa Goma bariya bantu rero ndetse na buriya ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwabasobanuriye ko rero bucumbikiye FARDC, FDLR na Wazalendo babarirwa mu bihumbi 2 gusa kugeza kuri ubu ngubu rero 800 muri bo bakaba bararekuye. Yagize ati rero ubwo umujyi wa Goma wabohorwaga cyangwa se wafatwaga, MONUSCO kandi yatubwiye ko hari abantu basaga ibihumbi 2 ariko uyu munsi harimo 200,000. Abo barwanyi rero 800 bitwaje intwaro bagiye he? Nibo rero bari gukora ibyaha bashyigikiwe na ASAD. Ku ruhande kandi rwa M23 by'umwihariko rugaragaza ko bariya basirikare aribo rero bagize uruhare mu gitero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabweho mu mujyi wa Goma ku itariki ya 11 Mata 2025. MONUSCO kandi biciye mu muvugizi wayo witwa Neidi Kadilo yatangaje ko rero nta na kimwe mu birindiro bya buriya butumwa byigeze bikoreshwa mu gutegura ibitero ku mujyi wa Goma. Yakomeje agira ati MONUSCO iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rero ishyigikire guverinoma mu bikorwa byayo byo kurinda abaturage, kugarura rero ubuyobozi bwa leta ndetse no kugarura amahoro. MONUSCO kandi yagaragaje ko bijyanye n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko imaze igihe yibasirwa bitewe n'umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwibasira abaturage b'abasivile nk'uko MONUSCO yakomeje kugenda ibigarutswaho. Yavuze ko rero ikindi kandi yunzemo avuga ko rero yumva rero uburakari bw'abanyekongo gusa rero igashimangira ko rero hakenewe ibiganiro hagati y'impande bireba kugira ngo rero ibintu bisubire mu buryo, nk'uko uyu muyobozi rero akaba ari n'umwe mu bahagarariye ubutumwa bwa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda abigaruka. Akaba yitwa Neidi Kadilo, akaba rero ari umwe mu bavugizi rero ba MONUSCO hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 rero imaze iminsi igabwaho ibitero shuma n'imitwe rero irimo wa Wazalendo ndetse na FARDC. By'umwihariko rero amakuru akavuga ko icyo bagabira ibitero ku mutwe wa M23 harimo guhungabanya ituze mu mujyi wa Goma, by'umwihariko rero ituze ry'abaturage. Ariko by'umwihariko kandi M23 yakomeje kugenda igaragaza ko nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu gisirikare cyabo FARDC baba bifuza kwisubiza umujyi wa Goma ugenzurwa na M23. M23 yafashe Goma rero kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma yo gukubita ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo bari bafatanyije, ndetse by'umwihariko ikaza no kugota ingabo z'ibihugu rero byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi rero M23 ikaba yaranaje kugirana amasezerano n'ingabo za SADC yo kuba aba basirikare basubira iwabo, by'umwihariko rero bifashije ikibuga cy'indege cya Goma. Gusa rero ibintu byaje gusubira irudubi ubwo rero izi ngabo nazo zashinjwaga rero kuba inyuma y'ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma ingabo za SADC zakabaye zikiri mu mujyi wa Goma. Bagaragaza ko rero umwanzi adakwiye kuba ari iruhande rwawe, mu gihe rero ngibi byose bikomeza kuba bizatuma umutwe wa M23 ushobora kuba wagotwa, ukaba ushobora no kuba ikindi kandi wakwamburwa umujyi wa Goma rero biturutse ku bitero bitandukanye. Niba rero SADC MONUSCO aho hose rero hashobora kuba havamo abasirikare bashaka kurwanya M23, ni ibintu bigaragaza ko rero M23 idacunze neza ishobora kwisanga rero iri mu maboko yabo nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Gusa rero ikindi kandi bikavuga ko ingabo za SADC zigomba gucyurwa vuba na bwangu, ariko by'umwihariko amakuru agatangaza ko izi ngabo nyuma y'ikibuga cya Goma gisa naho cyangiritse rero bidashoboka ko bashobora kuba bakinyuraho. Hari amakuru avuga ko bashobora kwifashisha igihugu cy'u Rwanda mu kuba basubira iwabo kubirebana n'izi ngabo za SADC. SADC rero nayo iherutse kwamagana ko hari igikorwa cyari cyo cyose yaba yaragizemo uruhare mu bitero bitandukanye FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR baba baragabye ku mutwe wa M23. Bigaragaza ko rero ibyo birego byose ari ukuyobya kandi bidafite ishingiro ku ruhande rwa SADC nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Reka rero mbashimire
bifurize gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru araza kuba agezweho. Mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeza kudukurikira. Inkuru zacu rero nakagaruka. Reka rero mbifurize gukomeza gukora kuri subscribe kandi sabone wabambere mu kubona amakuru.